Jedan od razloga je taj, a mislim da je taj razlog malo u zadnje vrijeme zanemaren, što sam ja živio u vremenu kad su nas učili da volimo svoju domovinu. Nisam siguran da je to sad slučaj. Bosna definitivno može biti za nekog ko je stranac destinacija koja je jako interesantna i mislim da imamo tu potencijal ogroman. U mojoj državi, zato što je specifična, mogu raditi svoj posao najbolje što znam, jer znam da kako god ga budem radio, da to niko neće priznati. Jer smo mi takvi ljudi i s te strane sam onda mirniji, rahatniji u BiH nego što negdje drugo moglo biti, ali nisam uopšte opterećen tim. Ja sam tako i vaspitan i tako sam školu išao da je matematika i statistika jako bitna i čisto radi toga svake godine opet isto pomislim da mora sad biti bolje. I ja vjerujem da puno ljudi razmišlja na moj način, jer jednostavno nema razloga da mi budemo u lošoj situaciji nego ostali, a jesmo. I možda previše ne činimo po tom pitanju, ali doći će. Hoćemo mi biti tu, to nije ni bitno, ali doći će.